Nek da prođe. Ajde, Janče, da ne zdravimo mi. Ajde, ajde, nek si je zdrav. I osvajanje tema je 1080 metara. Danas je koji datum? 24. Nek je srećan, ovaj 24. februar 2018. godine. Ajde, Dragan, živi. Dobra. Bravo. Aha. Ajde još malo. Ti Vlado još. Neću. Popio da nas utrujemo je to. Tanja, hoćeš malo, rakicu? Živjeli. Daj Seki malo, ajde Seki. Seko, ti voliš isto kao mi da pomalo pickamo? Pa mora da šef, kad se ovako papiš visoko. Odiš, tako, evo, planinari. Planine, suva planina. Ispravi još jedno. Ispravi, smiješ, gledaj mene smiješ. Ali njega! Tu se fino, evo, čovjek se preslači. Znači, preznajavanje je bilo, a? Dobro, tako, hvala Bogu. Dobro je to. Tako. Sigurno za svaki slučaj. Ispala vidim. Ali ne otačemo tamo. Prolazi, samo sam u prolazu. Jezba, kako se tako, baš tako. Znači, preteka još. Čabac! Znači, preteka stričeva. Ajde, gore. Ovo je bolja. Ajde, Vladimire, pusti rakiju sad, ajde. Ajde, Milanče. Ajmo, čekaj! Ajmo. Dobro je ova. Čekaj, stani! Dragutine, obori. Ajde, Vladimire. Ajde, Tomaku. Ona slika, ej. Ajde, Ej, Zorane! Ajde! Tako se planinari kad se popnu na vrh slikaju i uživaju. Evo, ovo je sebi. Ja, ovo svaka čast.